Shubor nakaslem jong unongsan hima. Komisi Bentaban Pensakna batkan mau ia joba Rawal Lingdo bam kuai hadwar ublay ubadi sembut Menteri Barim Kesor Karjela bat hakajuk kapor ban kentiyo iki khon samla hakajing elek kai sport ke Meghalaya Pradesh Trinamool Congress mau kerwat blok komiti Rangblang Zone mentah kesengi ke Arpunyo Terik Urisau kelayu ban pli perdaya ke Lempung elek kai football Kabala tip kum ka First Memorial Rawal Lingdo Knockout Football Tournament ya kabala pelong Hamadan St. Mary's Mini Stadium Rangblang. Hakani ka Lempung lawan manishim mentah du lai puar teli ki Sports Club bapher jong ka dong ka than. Haba phai shkani ka sengi sedang jong kani ka Lempung ka jingi lek kai ka lalong hapreng ka Mariam SC persya ya ka Rangblang Pau Brieu SC ha ka ba ka Mariam kala job dah Riu Lasan ya ka Rangblang lingba ka tiebreaker. Ya kani ka Lempung lawan ban play perdado ba Sounder kaji komukong san ha kani ka sengi ubadeiru ukertong ka TMC na mau kerwat constituency haringkat ka jingdan lang Reverend Father Alphonsius Rongrin bat kibai kaseng TMC ha kani ka sengi kalayo ru ban no senyang dagi jersey Shabaro Lai Pu Art League Sports Club kibawan ni simbenta ha kani ka Lempung. Rekam kaba basau das tuang kaji adap seng heba kani ka senam arjar par hau sautrik penajun ye layo ru ban ya perkhat ban plilat plilin tilam ye ki para samla kiba don kasap kapong lakalong haga sport lane hakiwe kwe pat kibenta kumtang ishime kani ka senjam ka baningkong ban pelong ya kani ka football tournament ya kani ka football tournament ru ila pia haki sau teli kizun kabangin ang stang menta kasngi ya karan blangsun ngin sapteng haki isngi wanwan ya ka silang umzun kumju oro ya ka riwarsun ngin penelekai da ka volleyball nang ta bat kamo kurwat zun ka ngam ko aban sim ya ki kentin kiba kini kirang ba padar nanta padaru la jingkren rengan sim ko ka benta kalong ban ay bentalam yapi ki para samla ki players kenthe bat senrang hod ni don ka jing angnut ban yarap ban prilat pelintilam ya ki para samla henreng isim ke senjam ka beningkong da ka bang peli ni penelekai da ka football dang memin ka sngiru ni kum ka kerhun trekam rengkat ka parti TMC ni layo ban pendap ya kawe ya ki klinik referee hangne hi harang belang so senyang te kani kede ka kam kini ki kam kiba nagaliang jong ka parti TMC kumjuro jong ka kunun trekam yau leader bakhrao jongi ulet Rawal Lingdo bolong MLA Barim bat deputy chief minister jong sarkar Meghalaya hangu kupor ulong way nagi rikrao ki ratba ya ka ba district jongi the Southwest Kasir District nginumla ban klet iki kam ki barat ba jemu ya ka ba ka kriten ko ang ka kriten sa kanam ude unikai urang ba uba ngi ya kinmau hadien bola khlano la ka perthai hagini san banai ba hindu banai
yang ba uderu tahu kurim jonga kedene takadau ya ke ke banga kwa banong fi kalong ngade ba sounder keji la tu inga banga de ba sounder keji u candidate ru jong ka Trinamool Congress TMC jong ka Mogrod constituency bada ko jugo por ngade ru uwe ne kinong elam jeng seng samla pulie haki por ikat kena ispa nyo pukenda edu rapupra ngaderu unong seng jemboy ke seng bak klan hapo kani ka jala juni ka FKGGP Federation of Khasi Jati Garo People but nentaru ngideru kinong seng rentat bat ki perlok jungi jong kani bagi khat ka Mogrod constituency Socio and Economical Political Awareness Committee. Kamot hakini ka Mogrod constituency jungi ngidon kam warwarna ya kajing perkat ka babha ha ka emlang salang ha ka khai ka pateng bat kumno banang banjit ya kinong mikmat kibanlong kinong tau an kinong tau pisah kata kali ka bangkwa but I feel a strong message ya pi kom ki sama ki ba sarkar kala itu ya pi ya ka ba khat prasnam shalor ka election commission of India kala ai bor ya pi ba pi de banang banjit ya la ki jom ki nomi khamat ha ki sansnam ya ka ba sarkar India kala bu ngawar ni bani rukat ba pi bani pi de ngalajan le tel ong dan bok la da le tbot la troin ba saw mo taw la karta juga kalangan kiu rai I feel young still young kadang young kadang punya khun ke ero ha jadi nak tahu samla kani kiji kepat kijonga ker ni ki baro ker kiji pichoi ker ni ki baro tenai hitip maka tangan kijopi kamkut tangan ni kejaka bat ngakerku kerdok ya baru kini tim kita participate dalam tangan kita tournament jangan ka TMC jangan ka Mogrod block ba pilih lah sitam ba pilih bandera yang katam untuk mana bandera yang katam di tangi batristam ba kita kibala ban practice ba kemudian ke teamwork bandung deh pilih marui hiram dan kemudian ke teamwork ba pilih yang kejinjak kemudian kurang kemudian siajarmu